Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I'm happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Kinungilam ke Federation of Khasi Jainti and Garo People North Khasi Hills support kajingilam ba Riki Majau Publicity Secretary ke Jindon lang samla Banrai walang Assistant Publicity Secretary ke North Khasi District ringkat berkitakhat mentaka singi kelalik bani kendu ia ke Medical Superintendent juga Civil Hospital Nongpoh hadin bekaseng kelalap bagi bor penyak juga tika hospital ke kelam don kano ke jaka Pynthiah kerpang nam taki Koidi hanrei la Pynthiah lang haju bat ke rupet ba balik ban pak sumara ke tika hospital uba Riki Majau Publicity Secretary bakaran kelap tai kubor ulong bakum kaseng kedap dak jing Sngewkhia lor kajing Pynthiah lang i Koidi Bang dona pada kajing sak sumar bat kiri upai ba ke balik sumar ketika hospital ke belakang rak pan kajing seri ke pai ba ni nak liang ke Fkjgp Nongpoh circle ke don lang ke Umling circle presiden do Umling circle harkat nak liang ke not hasil kejuk por ba ngiwan ban jurip ya ke civil hospital habide bakir Pynthiah iki Nongpang ngi lawan ban jurip ngilap ba hang ni po civil hospital Nongpoh Iju Pynthiah lang bat Koidi hak iju kiwat bat ki share ya kejuk ke toilet ke ba bu jimah adu kata ya ki nong tiapang hak ni ke civil hospital marba harkat hak kejuk kiwat ki aplang ki pulit ke jingting jong kini ki nong tiapang bagi nong apang ru hadu kata ke ba kala rai komplain singi ke seng ba ni nak liang ke seng la initiative mutasi lawan kenduk ya DMHO ya medical superintendent doktor pula ilayo kausuran sena iba nomor ba ya kani ke civil hospital Nongpoh lasu upgrade tang kerteng omi ki building sendiri ki building sabun tang ki jakat rekam jong ki doktor buat jong ki staff te nak liang jong i medical superintendent ila ai kausuran ba nomor ba kani ke way ke building ke ba song rekam da di DMHO mud ba on sa shift no sakaway pat ka jaka nomor ba ke building construction menta kadang ulong 80% bandap kinsa shift no hi ya ke DMHO ya ki staff ni DMHO office but kinsa perkhat ke batmai pat ban pelrung ya kita ki special cell nam ta ki Koidi hang ni hapo civil hospital Nongpoh tigla ai ru ka assurance ba insertion initiative habai day but kino ikam ki badang sa but perkir ya ke ni ke civil hospital om tang da kerteng rebat kam